hasiera emango zaku. Lehenengo puntua, 2016ko martxoaren 2an izandako batzarri dagokionak eta onartzea. Bueno, hemen bozeramaileen bileran esandakoaren arabera, aldaketa batzuk egongo dira behar bada, baina hortik aparte inork gure badau aktari buruz zeo zer esan, aldatzeko edo gehitzeko. Bueno, orduen onartutzat emoten da akta. Bigarren puntua, 2016ko Gernika Lumoko udaleko eta bere erakunde autonomoetako aurrekontu orokorraren hasierako onarpena bidezkoa bada. Proposamena da 2016ko ekitaldirako aurrekontu orokorra onartzea. Beste alde batetik, Bizkaiko aldizkari ofizialean jarritako iragarkiaren bidez, espediente hau 15 eguneko epean jendaurrera erakusgai jartzea. Eta hirugarrena, behin betiko onartutzat emotea, aipatutako epean errekamaziorik aurkezten ez bada. Hori da proposamena. El Ayuntamiento afronta el ejercicio 2016 presentando unos presupuestos tanto de la entidad como de sus organismos autónomos ajustados a la realidad de la situación económica general en la que nos encontramos. Así, los presupuestos vienen marcados por un descenso de los ingresos de Udalkutxa, derivados de la liquidación negativa del año anterior. El presupuesto general se aminora respecto al del ejercicio anterior en un 1,68%. La minoración de los ingresos y la necesidad de mantener los niveles de gasto corriente con incrementos ineludibles, como en el caso del capítulo de personal, ha afectado principalmente a la inversión con un descenso considerable del 25,25% respecto al de 2015. En este contexto general, el Ayuntamiento ha tratado de elaborar unos presupuestos siguiendo con el criterio de tratar de optimizar los recursos y priorizando las inversiones que se consideran más necesarias. Todo ello sin perjudicar el ámbito de actuación social y cultural del municipio. Se ha tratado de mantener el criterio de prudencia en la elaboración del presupuesto. Este proyecto de presupuestos se ha elaborado partiendo de la información recogida de las propuestas formuladas por los responsables de cada área. Para facilitar esta labor, ha estado a su disposición la información sobre la ejecución del presupuesto anterior y los ingresos estimados para el presente ejercicio. 2016 ekitaldiko aurrekontu orokorra ondorengo aurrekontuak osatzen dabe. Lehenengoa, lanbide hastapenerako zentroa. 595,505,16 euro. Igez baino euneko 2,76 gitxiau. Bigarrena, kulturetxie. 1.294.999,54 euro. Igeztik euneko 0,09 ingonda. Hirugarrena, kirol patronatua. 1.063.593,03 euro. Euneko 0,43 bajatu da. Laugarrena, euskaltegize. Udal euskaltegize, parkatu. 262.594,14 euro, hau da, igez baino, euneko 6,73 gehiago. Eta bosgarrena, udal aurrekontue. Udalaren aurrekontue, 17.031.900 eurokoa da, beraz igezkoa baino, 280.411,06 euro gitxiau. Hori da, euneko 1,78 gitxiau. Sarreren aldetik, diru sarreren aurreikuspenak kapituluz kapitulu ona izetie. Lehenengo kapituloa, zuzeneko zergak. Kapitulo honetan agertzen die, ondasun higiezineko zerga, jarduera ekonomikoen gaineko zerga, trakzio mekanikoko ibilgailuen ganeko zerga eta hiriko lurren balio handitzearen ganeko zerga. Guztire 4.407.350,88 euro,
2015 urtien baino ehuneko 0,54 gehiago. Bigarren kapitulua, zeharkako zergak. Kapitulo honetan, eraikuntza instalazio eta obreri buruzko zerga baino ez da agertzen eta aurreikuspenak ehuneko 7,35 igo dira. Urte honetarako 520.000 euro aurreikusten dira. Hirugarren kapitulue, tasak eta beste diru sarrera batzuk. Guztire, 1.202.475 euro, igez baino ehuneko 12,19 gehiago. Laugarren kapitulua, transferentzia arruntak. Kapitulo honetan, aurreikusiran zenbatekoa, 9.550.854.854,02 eurokoa da, 2015 urtien baino ehuneko 7,01 gitxiago. Kopuru aldetik, kapitulo honetako partidari garrantzitsuena udalkutxa da. Hau da, Bizkaiko Foru Aldunditik hartzen dugun dirue. Berada dekogun partidarik handizena eta 9.481.320 eurokoa da. Bosgarren kapitulua, ondarearen diru sarrerak. Kapitulo honetarako 63.720,54 euro aurre ikusi dira, aurreko urtien baino ehuneko 3,88 gehiago. Onartekoak ohiko diru sarrerak izen die eta guztire 16.684.000 eta 400,54 eurokoak die. Hau da, aurrekontu osoaren ehuneko 97,86. Kapital eragiketak direla eta aurreikusi diren diru sarrerak hurrengoak die. Seigarren capitulua, enajenación de inversiones reales y dos ingresos derivados de actuaciones urbanísticas, kapitulu honetan aurreikusten die 140.000 euro, igez baino ehuneko 178,84 gehiago. Zazpigarren kapitulue, kapitalaren transferentziak. Hemen, 156.749,77 euro aurreikusi dire, igez baino ehuneko 43,01 gehiago. Zazpigarren kapitulua, finantza aktiboak. Hemen, langileri emoneko ordaintzari aurrerakinen itzulketak agertzen die, zenbatekoa 30.050,71 eurokoa da, igezko bardine. Eta 9. kapitulua, finantza pasiboak, ez da diru sarrerarik aurreikusten kapitulu honetan. Beraz, kapital eragiketak direla eta diru sarreren zenbatekoa 346.818,38 eurokoa da, hau da, aurrekontu osoaren ehuneko 2,04. Gastuen aldetik, eragiketa arruntak direla eta dauzen gastuek, lehenengo kapitulue, gastos de personal. En el ejercicio 2016, los gastos de personal ascienden a 4.727.737,8 euros y experimentan un incremento de 1,82% en relación al ejercicio 2015. Esto se debe principalmente a que se han ajustado las retribuciones en virtud al acuerdo de incremento del 0,6% del año 2015 y el 1% del año 2016, aprobados por el Pleno. Asimismo, se han tenido que incluir las indemnizaciones por prejubilación de 4 trabajadores. Este capítulo supone el 27,76% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 2. Gastos en bienes corrientes y servicios. En este ejercicio, este capítulo se incrementa en un 0,92%, habiéndose consignado un total de 6.126.791 euros. En este capítulo se contemplan, entre otros, la limpieza viaria y recogida de residuos, el alumbrado público, la limpieza y energía eléctrica de escuelas, ayuntamiento y edificios municipales, la oficina de la mujer y drogodependencias, proyectos medioambientales, el autobús urbano, etc. Este capítulo supone el 35,97% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 3. Gastos financieros. El importe total de este capítulo asciende a 52.634,4 euros, lo cual implica una disminución del 13,64% respecto al 2015. Este capítulo supone el 0,31% del presupuesto del Ayuntamiento. Capítulo 4. Transferencias corrientes. El total de este capítulo asciende a 4.551.089,92 euros,
cifra que supone un 0,01% más que en el ejercicio 2015. Contempla una mayor aportación al proyecto de Plan de Empleo Comarcal, así como a la Mancomunidad de Servicios Sociales y a los clubes deportivos. Este capítulo supone el 26,72% del presupuesto del Ayuntamiento y recoge además las cantidades que el Ayuntamiento entrega a sus organismos autónomos y otros proyectos con destino a financiación de operaciones corrientes. Los más importantes son: a la Casa de Cultura 1.491.719,18 euros, al Patronato de Deportes 1.471.393,03 euros, a Acción Social 738.582,20 euros, al Euskaltegui 195.131,44 euros, al Museo de la Paz 110.000 euros y al SIP 214.858,03 euros. La suma de los capítulos 1, 2, 3 y 4, los gastos corrientes, ascienden a 15.458.253,65 euros, lo que supone un 90,76% del presupuesto total. En cuanto a los gastos por operaciones de capital, tenemos el capítulo 6, inversiones reales. El importe presupuestado para este capítulo asciende a 1.235.000 euros, el 7,25% del presupuesto del Ayuntamiento, y supone un descenso respecto al pasado ejercicio del 25,25%. Capítulo 7, transferencias de capital, no se contempla gasto alguno. En el capítulo 8, activos financieros, recoge los anticipos al personal, son 30.050,61 euros, el 0,18% del presupuesto. Y el capítulo 9, pasivos financieros. El importe total destinado a este capítulo asciende a 307.896,56 euros, lo que supone una disminución del 1,77% respecto al 2015. Este capítulo representa el 1,81% del presupuesto del Ayuntamiento. Los gastos de capital ascienden a 1.572.947,17 euros, lo que importa un 9,24% del presupuesto total. Y para terminar, y teniendo en cuenta todo lo anterior, vemos que los ingresos corrientes, capítulos 1, 2, 3, 4 y 5, ascienden a 16.684.400,44 euros, y los gastos corrientes, capítulos 1, 2, 3 y 4, más los gastos de amortización, capítulo 9, ascienden a 15.766.150,21 euros, con lo que nos queda un exceso de ingresos corrientes sobre gastos corrientes, o sea, un margen de maniobra de 918.250,23 euros, que servirá para financiar la parte de los gastos de inversión y las transferencias de capital no financiadas con ingresos de capital. El presupuesto general consolidado del Ayuntamiento con sus organismos autónomos para este ejercicio asciende a 18.893.640 euros, un 1,46% menos que el año pasado. Bai, guk EH Bildutik hona dakargun erabakitze da aurrekontu proposamen honeri ezetza emotiena, eta salduko dugu apurtxu bat ezetz hori zetan oinarritzen dugun, ez? Alde batetik lehenengo eta behin, uste dugulako proiektu itxi bat edo proiektu sarratu bat aurkeztu jakule, ez? Gu igezko udatik esango neke, baina asko jota udazkenetik gabiz, aurtengo aurrekontuek danon artien lantzeko eskatu dugu, erregutu dugu, batzordik erabili dugu, osoko bilkurie erabili dugu, eta puntu bardinera arangaitxue eskaera guztizek, ez? Dala, informazio guztizek sarratute edo behin betiko proposamen agon hartino, guk ez dugu datu bat be ikusi. Kirol patronatuan, zipen, euskaltegizen, erakunde autonomatan aurrekontuen datuekaz eta aurrekontuetaz berbaitzen egon garen bitxartian, guk oino udaleko aurrekontuen proposamena eukibarik eukidogu, ez? Honegaz, zer esan nahi dut, informazio faltiek zuzenien dakar parte hartze faltie, eta parte hartzerako gogoa hasieratik agerizen itxi badugu be,
intentzio espreso bat egon dela guk prozesu horretan parterik ez hartzeko. Eta horretarako erabili dozue, por omisión, prozesu bat ezabaltzie, eta nik uste dut informaziorik espazetiena jarrera aktibo bat izen dela denbora guzti honetan, ez? Epien inguruen be, lehengo gasun batzordien banatu jakun aurrekontu proposamena, berbain gendun epietaz, guk espresamente epien kontu eganera interes handize sortzen dozkun, segu benetan prozesu parte hartzaile bat aurrera ateralizeteko epie importanti esan, epien inguruen galdetu zanien, erantzune izen zan, zuek eitxe osuenan ekarpenan arabera, edo urtetan duen gauzen arabera, jungo gara ikusten, ze epetan onartu aldugu zen 2016ko aurrekontuek. Bilera hori bariku baten emoten da, eta konfiantzie badau, eta elkar ulertzeko borondati badau, urrengo eguestenerako jartzen dugu batzarra, lanien jarraitzeri begire. Ze, desde luego, ekarpenak eitzeko plazu bat ez da barikutik eguestenera. Gu pentsetan gendun, lanien jarraitzeko bilera batera goazela. Bilera horretan ikusitze proposamena hau eta beste, espresamente galdetzen dugu ia noiz onartzeko asmoa dauen, eta bapatien martxoko osoko bilkurako datie agertzeiaku lehengo biderrez. Guk horren aurren esaten dugu guretzat ez dela denbora nahikoa, orduen, erantzuten dana da, normala da moduen, zure talde politikoa gaze kontraste bihar dozule, eta horrengo egunerako erantzungo jakule, ia plazu hori zabaltzeri dauen, edo luzetzerik dauen. Urrengo egunera arte ez da itxeron bihar, eberdizen bertan teknikarizek deitze hosta, esaten ezetz. Martxoan nengo dala, eta talde politiko moduen erabaki dozuela, gura hausnarketien barri eukinarren, martxoko osoko bilkurara ekartiena proposamen hau. Orduen, purtsuet bota botezen elementu guzti horrek guri erakusten dozkuena da, ez da bela borondaterik prozesu bat alkarrega zeitzeko aurrekontuek lantzieri begire, proiektu itxi bat ekarri jakule, eta zaitzik ekarri jaku proiektu itxi bat, antzaan ez, edo ikusten dugun moduen, zuentzat aurrekontuek onartzie tramite bat, baino ez talako. Eitzen da, igezkoan antzeko ajusteu, ingresos gastos olako zera bat, aliketa ondoen, bere rigorizidade tekniko guztizekaz, eta hor azitakabetan da. Urrengo helburu da, aliketa harinen onartzie. Guk horreri ezeta moten dutzagu. Ez da arrazoi bakarra, nik uste dut azkenengo hile honetan, prentsa mehin dugu agerraldiren bat, soporte ezberdinen bitartez saiatu gara herrizeria saltzen bebai, segaitzi dakagun postura hau osoko bilkura honetara, eta zein dan gure jarrerie urte honetako aurrekontu honekiko, eta iruditzeaku aukerak egon diela mile, inkluso rektifiketako. Hasierako jarrerie txarra izen dabe, hor denbora luze pase da, beste bide bat hartu nalizeteko eta ez hartu. Orduen borondaterik ez dauela, ondori estatzen dugu guk hortik. Proiektu itxi bat aurkezti ez gain, iruditzeaku proiektu irreal bat aurkeztu jakule. Eta segaitzik esaten dugu proiektu irreal bat aurkeztu jakule, bat, bai onartzen da ingreso gitxi hau dauzela, udalkutxan zeretik datorren ingreso jeitxiera hori, baina horrez gain ikusten dugu sarrerak be ez dauzela modu oso klaruen edo modu oso egokizen plantieta. Kontuten hartute udalkutxan jeitxieria dela 825.000koa guk uste dugu nahiko enkaje de bolillo indozuela azkenian sarreran emaitza bakarrik 300.000ko desfase bat egoteko. Gero ikusten badugu ze konpentsetan deu udalkutxako jeitxiera hori dau supuestamente salduko dan lur bat, eta lur hori inbertsioatara joan bida, eta inbertsioatan 25%ko jeitxiera bat plantie dozue, gero tasak batzuk agertzen dien infletaz igez tasatan gehiago jaso zan, horrek ez dugura zan horton jasoko danik, gero dau zaborran tasa bat aurton kobretan dana igezkoa dana, orden emoten dugu horti diru gehiago sartzen dara, baina igezko zereti dator, orden horrek erate oskune da apurtxu bet ikusti argazkize guretzat ez da erreala.
eta iako bierdan dimentzio emon, benetan diru gitxeogaz kontetan dugule. Eta guk eskatu izan dugunen prozesu bat, datu hau beharri dugu maiganean. Inoizkori diru gitxien ukiko badugu kudeatzeko, inoiz baino importantia ba izango da dosi mintxie nundik endu bigun dirue. Zez gauzi berbaitzen dez lan banatuko dugun dirue, zezuek más o menos nahiko itxitxe deko zuez aurrekontuek, orden asko jota, zatitxuek entzen azteko aukeri baino ez dago, ez? Orduen, alde batetik dauz harrerana, eiakule oso erreala iruditzen, baina batez be, alarmanti iruditzeakune da, presupuesto batzuk onartzera guazela, urte honetarako, kontuten hartu barik, aurrikusitzeeko guzen bigastu oso potoloak. Ta onzorra, dakigun bakarra da, ta enpresagaz batzarrak eitxe zabiziela, zorrori negozizetan, behoin arte bakarri dakigu, hemen osoko bilkura honetan onartu dan, izugarrizko zor bat, nik uste dutela eragin ukiko duela ez kartel bat gora bera, sino presupuestoan zati handi baten. Eta bi, balorazio prozesua. Osa, daroa guz, bateakin izen bate bilera, balorazio maizen eitzen, espero dut aurton bukatzie, oino martxoan gauz, baina espero duten bukatzie, behan iburuen dekot, sindikatu erreklametan duela 2015-eko, edo 2015, inkluso 2015-ko retroaktibidade bat. Osa, gitxienez, 2016-en kontuten hartzie, aurre kontuetan, nik uste gitxien, osa, einaldan gitxiena tala, ez? Eta hor, lehen ganera Iñaki berbaitzen egon da, de langilerian, ez dakiz zer, igoerak aurrikusitza eusela, balorazioa kontuten hartzen ez bada, ez dakigu diru hori nundik atateko asmoa deko zuen. Eta ni bai usteo kontuek kuadrealdiela, ze beti hau nundik endu. Kontu da, nik uste dut, ez dala zintzoa, jakitxie, egongo dela diru irteera bat, eta gero zue pentseko zuen nundik kentzen dien diru zati horrek, ez? Edo gozmatzordetara eratezu, edo bardintzo, zuen gehizengoagaz nahi zuen eitxe osue, ez? Orden guri iruditzeaku, gaztu hain potolo bat aurrekontu zerien ez sartzie, guzurretako aurrekontu bat ekarri dozuela, eta gure bigarren arrazoie hori da ezetza boskatzeko. Hirugarren arrazoia izango zen apurtxu bet aurrekontu honek agerizen izten deuela udal gobernu honen lehentasunek zeintzu dien herrirako. Bai, guk uste dugu hor badauzela proiektu batzuk, behin baino gaizauten haitxetu dugu zenak, eta gu balizio moteo etzagunek eukideoen parte hartzea gaitxik, edo eukideoen trajektoria gaitxik errezen, baina lehen Iñakik esan duen modean, zeigarren kapituloak erakustezko apurtxu bet, ze lehentasun jartzen deusen udal honek inbertsioak eitzeko orduen, ez? Orduen inbertsio horretan ikusten dugu alde batetik sekdekon dirue, eta ze partidadek izan 1.000 euro. 1.000 euro zetako azaltzeiako oasun batzordien, 1.000 euroko partidedekien zera horrek diela, diru ongo bazan, horretan inbertituko zama. Ez dakigunez, horri txiko guz, azkenengo, diru jasoko duen, azkenengo lehentasun moduen, ez? Orden ikusten dugu, inbertsioak azken indiela, komprometiduniko inbertsioak, handizen nadala Santa Luzisekoa, eskolatakoa, baina gero, inbertsio guztize, dauela dediketa a reparación de aceras, pavimentos, eta ez dakizer. Ikusten dugu berriro be, udal honen erabakize dela, pasilekue eta martxan dauzen proiektu eta prozesu parte hartzaileetan diru inbertidu baino, nahiz edoela jarraitzu, bere poltsatxu gordetan, bere azerak, bere obra txikizek, eta bere propaganda planak eitzeko, ez? Orduen guk uste dugu, dauen inbertsio proposamenagaz, ezin jogule inundik inora ados egon. Behar egeiz hau, honek demostretan dugu bai, maila baten aurrekontu honeka ze farsa itzen gabizan. Zehundala bi pleno onartzen badugu, bai enpresari urtebeterako kontratu bat eitxie, horreri bigerra mondiko jakie, jakie kontratetan ez errez eitzeko. Orduen, ja erabakitze dau, inbertsioak obratarako
izango diela. Osea, iruditzeako azkenien inbertsioana erabakizala ondala pleno bat, edo nazakorretan baikoa noiz izan, ez? Orduen, aparte ez gauzela ados, herri honetako lehentasunek horre diela, osea, ez tramparik ezein, ja erabakitze ukitzuelako inbertsioak nun edo ze esparrure joango dien, ez? Eta azkenengo arrazoia gure esesko boskarako da apurtxu bet iruitzeakule dagoela inertzi bat edo aurrekontuek eurek egituratzeko modu bat helburu bihurtzen dela egitura bardine eta partida bardinek urtez urte mantentziena. Horrezek hartzen dugu, aldaketa dauzenien edo behar konkretu dauzenien eiakola bidamoduen erantzuten. Konkretuki, ze pasetan da, kirol patronatorako partidiek ez dugu emoten kirol munduen Gerniken mobitzen danak kubritzeko. Orduen, ze pasetan da? Orduen, igo daigun kirol patronatuko partidie, ze gaztetan da. Ez da bakarrik bidala, sino udal honek kirol patronatora destinetan dana, baina askoz diru gehiago inberti duten deu kirolien. Batzu doaz, transferentzietatik, beste batzu doaz, inbertsioetatik, baina gaizek ikusitze, argita garbi, guztego, kirol patronatukoak, izenbiko ziren gaize diela. Azkenien, prozesu honegaitzik eskatzen dugu, ez gauzelako bakarri berbaitzen numeroa eta, sino gauze askotaz berbaitzen gabizelako, eta kirol patronatuaz hori pasetan dan moduen, kontrakoa pasetan da kulturretxiagaz. Kulturretxi dekola urtero, presupuestoa defizitario dana. Eta bakigune, defizitario dala urtiakabe, baina asko beharina diru hori gaztetan dalako. Eta hori igual jonek azalduko dugu hobeto, kulturretxeko kasu hori. Orden apurtxu bet, azaldu niko arrazoie gaitzik, ez eta boskatuko dugu proposamenari. Baina igual hori kulturretxeko ari merezi duela. Bai, adibide bezala, ze azkenean arazoa guretzako Arletek azaldu dagoena da. Aurrekontuen lanketa eta egituraketa bera. Azteko, eta hori komentagu batzordeetan da, kulturetxeko aurrekontuen iraunkortasuna da azimarratu behar dana. Hau da, iraunkorra dire, beti diru kopuru berdinek dedikatzen direlako kultura arloari, ez da aldaketarik. Azkenen urteotan diru kopuruak antzekoak izan dire eta udalaren ekarpenak bardinak. Orduan, iraunkortasuna esan nahi du, zurruna dala aurrekontua. Ez daukala, benetako aldaketarik eta tal bakoitzan sortzen diren behar izanei, kultur etxean inguru giroan sortzen diren presioi eta eskariei erantzuteko gaitasunik. Ez dauko. Dela esaterako, musika eskola. Eta hori komentu dugu batzordetan berda. Hor eskari batago, eta ezinako erantzun eskari horretak. Ez talako aurrikusten urtean urtero. Eta hori, ez dut hori planteatzen arloko arduradunaren kudeaketaren kontran. Planteatzen duena da, aurrekontuen orokorrean egituraren kritika da planteatzen dudana. Arlete planteatu dauenari jarraituz. Horrela, zenbait errealitaten eraginez, dela langileen baldintzei dagozkienak, dela beharrezko mantentzeko lanei dagozkienak, benetan gertatzen dana da kulturetzeak defizit kroniko bat daukola. Eta sistematikoki aurreko urteetako fakturak esatako, urrengo urteetako diruzarrerekin ordaintzen direla. Eta horrela, berez, eskasa diren errekurtzuak murriztuz eta aurrekontuetan aurreikusten diren ekintzen iraupena arriskoan jartzen dira. Berez, automatikoki, urte batetik bestera. Azpimarratu nahi dut, hori kudeaketa arazo bat baino, kudeaketa praktikoa, arazo bat baino, hori kopuruak urtetik urtera berdina dire, hori da arazo kroniko bat. Eta arazo kroniko hori aurrekontuen planteamendu orokorrarekin lotuta dago. Esate batako, aurton, esate batako hilabete hauetan, diru laguntzen arloan edo irakasten diren kursilloetan
baina bebai liburuen erosketa iragiten dauken edo lisoko emanaldiekin lotuta dauzen partidak, horrek edo murriztu egin dira, edo jitsi egin dira, edo batzuk ja lehenengo hilabete hauetan zati handi batean gaztaute dauz. Kontutan eukine gainera horrelako diru batzuk ja murriztute dauzela bebai zenbait kasutan. Arazori azpimarratu gura neuke, baieztapen hau gertatzen dalako, esan dugu moduan, Gernikako aurrekontutan beste ikuspegi bat eta aukera estrategikorako lekurik ez dalako izten. Beti planteatzen dira, aletek esan duen moduen, aurrekontuak modu zurrun batean. Eta beti planteatzen dira arlo batzuei begira. Eta ez orokorrean urtetik urtero planteatu daitezken beste aukera batzuei begira. Eta hori salagarria bakarrik ez. Eta buruan daukote esatako momentu honetan musika eskola. Penagarria da. Penagarria. Bueno, hori esan nidaetik esango lehen ebana. Bueno, esan zue, ikuste zuela, proiektu itxi bat dala, parte hartze falta dauela, informazioa eza, holan ikuste zuela. Bueno, pues yo os voy a contar cómo lo veo yo. El equipo de gobierno, como cada año, presenta una propuesta, un borrador de presupuestos. A partir de ahí se llevan a cabo una serie de reuniones o comisiones, pues donde debatir sobre ese borrador, aclarar dudas, recoger aportaciones, estudiarlas y, en su caso, incluirlas. Así se han celebrado las siguientes comisiones. Una, el 4 de marzo, en la que la interventora realiza un resumen de la información contenida en el borrador de presupuestos. La segunda... Detalle txiki bat, hor banatzeiak ustatuek, Bai. El 4 de marzo. Bai. Ordura arte ez tekogu. Bai. La segunda, el 9 de marzo. Ahí no quisisteis participar en el análisis del contenido del borrador. Y no es verdad que se os dijera que para esa fecha tenían que estar las aportaciones. La tercera, el 16 de marzo. Tampoco quisisteis participar. Y la cuarta se celebró el 23 de marzo y no asistís a la reunión. Habéis dicho también que poco tiempo. Pues yo creo que ha habido tiempo más que suficiente y de sobra a lo largo de todo el mes de agosto, de marzo, perdón, para analizar con detalle todo el contenido del borrador y también para plantear todas las aportaciones que hubieseis considerado oportunas. Pero no habéis querido participar, porque habéis hablado de partearse, pero no habéis querido participar. El día 23, todos los que estuvimos en la comisión, estuvimos de acuerdo con la propuesta final de presupuesto y, de hecho, de la comisión salió un dictamen favorable para traerlo aquí, para debatirlo y, en su caso, aprobarlo, y es lo que hemos hecho. Ezer gehiago esateko badago? Galdetzera. Ni da gero ez. Zuke untxe dekozu, hitza untxe dekozu. Gure baduzu. Nik hitza, eukin alizengo, zuk nire interbentzina zeu zer esaten mazu, esan alizengo zeu zer. Ez que arpeizen ikustetzut esango zule zeu zer. Horra itxinot gero esangotela, seguramente. Eta Iñakik esan duenan arire, y no vinisteis, itxeon guk. Que conteste da, zauz. Bai. Ez zure norbarik ingo Onberra ingot, gero berriro ingoten, gero berriro, hori da ez dakitzena. esan dugu, da, Ogasun sailako arduradunak etxe deu proposamena. Egin deu. Zuk zeure planteamenten duzu. Berak erantzun deu. Zuk erantzun nahi badozu. Orden bat bida hemen, ez da? Orden bat. Bai, eskerrak. Ez, argitzi arren. Gu bigarren ogasun batzordera goaz, asaltzen dugu hortik aurrera, segaitxik ez dugun parte hartuko, eta horren aurrien esate hotenien, euela hori berbideratzeko aukerie horretaz berraitzen abil.
guk gure arrazoiek azaltzen doguz, eta bale, esate jaku. Eta informazioa eta ez dakiz zer, hemen emoten dien azalpenak lehengo bilera horretan datoz bakarrik teknikarizen partetik, partida bakar bat dau, teknikarizek esaten duena, hori ez da erabaki tekniko bat, erabaki politiko bat da, horren inguren galdetzen danien, ze holan erabaki dugu da erantzune, orduen horrek be, suposatzen dut, agerizen izten dozkule, zein dan, gure ekarpen horrek jasoteko intentzinoa eta horrek intentzinoan guztizek. Berbak izan gure baduzue jarraitzu, nik ez dut inorik entzen berbie, Bueno, bai, untzun dut esanak untzun de gero, neupe zeu zer esan beharra dekot, Zeni hemen, apuntetan ibilnaz, da berba, bueno, segun bakotxa esan neurtzen dema, berba potoloak esan duzuz, Esan duzu farsa, esan duzu propaganda, guzurra, gu eskarra zintzoak, argazki irreala, proiektu irreala, ez dala argize, zema geuse, zema geuse. Bueno. Ni enaz asko olako berbak esaten, inogaitzik da inor deskalifiketan. Bueno, bakarrik izan gure dut, igez arro kontue, aprobe gendun, agostuen 28. 2015. 2014 ustailean, julion, 30. 2013 agostuen 28. Bueno, erton gitxienez, aurrekontue, batzuri itxeke guzteko, beste batzuri bai, aprobetan dugu, lehengo 3 hilabeten barruen. Bueno, yo he dicho que no voy a entrar a descalificar y eso no significa que otorgue lo que he escuchado y lo que he leído. Yo tengo aquí el último escrito que habéis enviado el día 10 de marzo a la prensa, donde, bueno, se hacen unas calificaciones al estilo de hoy. Unas palabras que, bueno, allá cada uno con su conciencia. Entre otras cosas, este documento, esta nota de prensa que enviasteis, dice que en este presupuesto, en ese borrador de presupuesto, que era un borrador, hay partidas oscuras. Yo creo que se ha hecho con luz y taquígrafos. Con luz y taquígrafos. De oscuridad ninguna. Que las comisiones, esas comisiones que ha nombrado Iñaki, del 4, del 9, del 16, del 23, comisiones farsa. Claro. Que este es un gobierno populista. Que contratamos al que queremos y que es un reparto de favores y alguna lindeza más. Y aquí está, y no me estoy inventando absolutamente nada. Bueno, qué lástima, el papel recoge todo. Y, pues Ollamendi Televista seguramente también. Yo no voy a descalificar a nadie, ni desacreditar a nadie. Pero sí voy a explicar la verdad, la cronología de los hechos que ha habido en el proceso de este presupuesto, que ha dicho antes el responsable, yo creo que bien. 1. La interventora presenta el borrador de presupuestos el viernes, día 4 de marzo, en la Comisión de Hacienda. Y explica los diferentes capítulos de ingresos y gastos. 2. Al cabo de 5 días, el día 9, miércoles, se hace una segunda comisión. Ya alguien dice que no va a asistir o pone en duda las cosas.
Bueno, es su responsabilidad. 3. El miércoles 16, la semana siguiente, se hace la tercera comisión. Y la semana siguiente, el 23, se hace la cuarta comisión. Y al de 8 días, o al de 7, llegamos aquí, que es día 30, a aprobar el presupuesto. ¿Qué ha pasado? Que ha habido el mes de marzo entero, para presentar enmiendas, propuestas, pedir las aclaraciones que fueran necesarias. Pero claro, parece que es mucho más interesante utilizar los medios, o Ismendi o otros medios, y mandar estas notas poniendo unos adjetivos que yo personalmente no le voy a poner a nadie. Y esta es la verdad de la cronología de los hechos del presupuesto y, bueno, ahí están los técnicos y ahí está la interventora para decir que es así. Y ahí están las actas. Kronologizen ikuste detalle batzu falta diela. Barkatu. Bai, barkatu. Bueno, y yo no voy a hacer tan técnico, pero voy a hacer un pequeño resumen del presupuesto y no va a ser tan técnico como ha hecho el responsable de Hacienda. Bueno, como bien ha dicho, el presupuesto baja con respecto al año pasado un 1,68%, casi 300.000 euros menos, pero mantenemos o mejoramos ligeramente las partidas de acción social, deporte, cultura y personal. Personal es la partida de gasto más importante, con más de 4.700.000 euros, y representa el 27,76%. O sea que de cada 100 euros, casi 28 es para pagar el personal. La segunda partida importante es recogida de residuos, la limpieza viaria, limpieza de calles y otros temas medioambientales, que son 2.891.362 euros y que son el 16,97%. Deportes, que mejoramos ligeramente, muy poquito, entre lo que se aporta al patronato y algo más, a los clubs, es algo más de millón y medio, 1.519.193 euros, y es 8,92%. Casi 9 euros de cada 100 se destina a deporte. Cultura, casi 1,5 millones también, 1.495.135, es el 8,78%, o sea, de cada 100, casi 9 también se dedican a cultura. Acción social, y acción social abarca la mancomunidad de servicios sociales, la aportación, la oficina de la mujer, la oficina de drogodependencias, Cáritas, Cruz Roja y otras cosas más, que es el 5,08% y es algo superior a 866.000 euros. Las escuelas públicas, Allende, Salazar, Barrutia y la educación para adultos, que es el 2,7%, 460.990 euros. Euskera, el 2,04%, es similar al año pasado, un poquito menos que el año pasado. El año pasado pusimos 5.000 más, algo más que el anterior, y este año 4.000 y pico menos que el año pasado, o sea, se mantiene. Es 347.881,44. Hombre, y datos así también, que mucha gente dice que hay poca luz, hay mucha luz, lo que se gasta en luz, alumbrado público, que son 336.000 euros, que es el 1,97%, o sea, casi 2 euros de cada 100, se van a alumbrado público. El Museo de la Paz, 110.000 euros. En este museo decir que para abrir las puertas del museo, pues entre personal, mantenimiento, son necesarios 330.000 euros,
que hay tres patronos, que son el Gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Gernika. Los tres aportamos a partes iguales y al Ayuntamiento le corresponde 110.000 euros. El Videbusa, que es 70.000 euros. Hombre, con respecto al Videbusa, decir que, bueno, desde el principio, desde el inicio, pues tiene muchos viajeros. Este año pasado ha habido más de 8.800. Y luego, en el capítulo de inversiones, que ya se ha dicho que baja el 25,25%, y las partidas más importantes son la urbanización de Santa Lucía, 510.000 euros, las escuelas públicas, proyectos en las escuelas públicas, 185.000 euros, el mantenimiento de asfaltados, que es muy importante hacer el mantenimiento de asfaltados y aceras, aunque a alguno le parezca que no, muy importante, ¿eh? Mantenimiento de asfaltados, mantenimiento de aceras y caminos del 1, la suma es 236.000, que viene en el capítulo 6. Luego, la calle Fernando Abonza y Domingo Bernaola, que estamos haciendo al lado del mercado, que en este hay que poner 42.500 euros, porque se había adjudicado con una baja importante y faltaban algo, en ese proyecto faltaban unas arquetas y algunas líneas de saneamiento que han encontrado estropeadas, entonces por eso son los 42.500 euros. Los edificios municipales, equipos informáticos, etcétera, 63.000 euros. Compra de farolas, que también hay que comprar alguna, de vez en cuando algunas se rompen. Les pega un coche, un camión, hay que comprar. Y en Urbieta la suma 34.000 euros. La revisión del plan general y proyectos, diferentes proyectos que queremos hacer, encargar, mejor dicho, hacer, son 145.000 euros. Bueno, pues esas son las partidas así más importantes, haciendo un resumen. Y bueno, y aparte de esos datos que se han dicho en el capítulo 1, que he dicho que es el que más, casi 28 euros de cada 100 se llevan para pagar al personal, pues hay mucha gente que suele preguntar cuánta gente trabaja en el ayuntamiento, ¿no? Y bueno, pues hoy he apuntado los datos por ahí y son 145 personas. En la plantilla del ayuntamiento hay 144 personas, o sea, mejor, 145, donde son 89 en el propio ayuntamiento, 30 en la Casa de Cultura, 12 en el Patronato de Deportes, 8 en el Centro de Iniciación Profesional Obea Rinza y 6 en el Euskaltegui. Y bueno, y decir que, Barkatu, que bueno, que yo no voy a desacreditar a nadie, en absoluto, pero que todas esas cosas que he dicho al municipio, que he escuchado, que esto es una farsa, que es una propaganda, que es un gobierno populista, que no somos sinceros, bueno, etc., etc., que esto no es real, pues hombre, me parece muy fuerte. Pero bueno, cada uno parece que es libre de decir cualquier cosa, pues que diga lo que quiera. Pero de mí vais a tener todo el respeto, vosotros y todos los demás. Aurrekontuaren onarpenaren aldekoak, kontrakoak, hurrengo puntua da Gernika Lumoko Berdintasun Kontseiluaren funtzionamendurako araudia onartzea. Proposamena da Gernika Lumoko Udalak emakume eta gizonen berdintasuna lortzeko urratsekin jarraituz, emakumen eta herri aginteen arteko parte hartze, elkarrizketa eta solaskidetzarako gune baten beharrari erantzunez, Gernika Lumoko Berdintasun Kontseiluaren funtzionamendurako lehen urratsak ematea. Horregatik, Gernika Lumoko Berdintasun Kontseiluaren funtzionamendurako araudia onartzea da proposamena.
Komisio desberdinekin dire, eta komisio horretan, bai oposizioa zein gure aldetik, beti egon gara ados danatan, eta inoiz ez dugukin ezetan eta kontseiluari buruz, nik uste dut ideia oso ona dela, uste dut Gernikarako oso nahia izango dela, beste herri askotan egin dau eta hartu dugu hori adibide moduen, ona delakoan, eta espero dut deitzen jaken guztizeri etortide kontseilu honetara. Proposamena bozkatuko da. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, kontseiluetan eta hori bego da arduradun eta ez dagoen momentuen gu gure eskutik informazio askorik ez tekogu, bai uste dugu olako edozein ekimen berdintasunen alde eta feminismoan alde ongi etorri izango dela, espero dugu ondo funtzionetie, bai igual kontseilu baten araudize sortu aurretik, igual kontseilu bera sortzi edo ez dakit adibidez Gerniken badau talde feminista bat, eta talde feminista horregaz kontutan eukin orduen ez dakit ze funtzionamendu ukiko da ben, baina, hori, kezka horregaitzik abstentzioa proposamenagaz, bai ados eitzen da lan guztize, ongi etorri ze. Ni behintzet harritu dut hau, ze gure eukin dugu zen komisioetan begolanda egon da, esplikeiako, eukin dugu kasualidades hortueian eginda dauena, oso ondo espliketa, horren egin dugu berba komisioan, bego landari ondo irudiako, ez dugu ezer esan kontran, eta harrituten hau zuen abstentzioagaz. Eta berbetan zauz talde feministari buruz, horri horretan, eta Gernikarako indan aportazioak kontseilu horretarako, agertzen da kontuen eukingo jakela ez bakarrik eureri, sino Gerniken dauzen igual alargunen taldeari eta idea zurdala kanpoko jentea, eta, deske dana dau espliketa, begolandak dekoz horri horrek, eta ganera bertan egunien, esko esan ban, eta ondo iruditzen jakola, etorzan espliketan berdintasuneko teknikaria, nik neure aportazioa esan eban bertan, eta harritute gelditu naz. Barriro errepikatzearen, ez da inundik inora proposamenan kontra, barriro bego ez dagoela hemen, kanpoan dago, eta beraz ez dugukin aukerarik bez, beragaz hau ondo tratetako, ez dagoen bez, daialdize jaso gendunetik eta ez dugulako eukin margenik honetaz berbaitzeko. Eta raitzik abstentzioa beste barik ez gendulako esetzen hemen gauzenok. Ez proposamenan kontra gauzelako eta zuk ondo esan duzun moduen batzordietan adostasun egon bada, aurrera, lanera eta lortuko dugu herri feministia alako baten. Aurrera jarraituko dugu, logorren puntuagaz. Luis Iriondo Urtenetxea jaunak Maria Luisa Reparazarregi Andrearen izenean eta ordezkaritzan hitzarmena berrestea da. Partzela bateko 2 zati lagapena egiten du oinezkoentzako bidea egiteko eta aparkalekua egin daitezen. Hori da berrestea. Proposamen izango litzake 2016ko martxoaren batean Luis Iriondo Urtenetxea jaunak Maria Luisa Reparazarregi Andrearen izenean eta ordezkaritzan Gernika Lumok duen plan orokorrean urbanizagarria dan lurrean oinezkoen pasabide moduan eta parkaleku moduan erabiltzeko lurzoru baten 2 zatiren erabilaren lagapena
araututa dagoen hitzarmenaren berrestea onartzea. Alkate udalburu jaunari edo legez ordezkatzen duenari eskumena emotea, hitzarmena eta hitzarmena burutzeko beharrezkoak diren agiri guztiak izenpetzeko. Eta erabaki hau Luis Iriondo Ortenetxe jaunari jakinaraztea duen ordezkaritzaren aldetik. Hori da proposa. Hau da, hori pasareli urbitra dauen, pasarelin alboan dauen terreno bat. Handau, etxe bat, etxe okerra, utzi dauena, eta da, hori etzie dauena eta hori udaletziena da. Beste zati be dau, dana familia reparaz, ezta? Momentu honetan dauzan 153 aparkaleku. Eta ja planoa eta geuz eginde dauz, ofizina teknikoan, 120 bat gehiago egiteko. Ze ikusten dugu pasarela hori benetan exito bat izen dela, eta bertoko Gernikikoa bakarrik ez, kanpoti datozenak, euren umiekaz, edo euren semiekaz, partidu jolasten, ona urbietara, autobusetan edo kotxietan, ba horti pasarelati doi ez, eta dauz egunek hori ganezka dauena. Eta bueno, ba aukera emotie, da, idea da, horregatxe da horrekontuetan 1.000 euro gazi minde, da alba dugu urtonengo dugu, da idea hori da, ikusko dugu. Hori etzie botan bida, hori eraikinean dauena, ordena zeinotik kanpora dauena, eta aparkalekoein. Eta horregatxe da hau konbenizioa, hori terrenoa erabiltzeko aparkalekoa egiteko. O sea que se va a ampliar el aparcamiento de los Tilos, ese que está al lado de la pasarela. La pasarela, sinceramente, va a hacer 2 años en octubre que se abrió. Y es, bueno, yo creo que fue un verdadero acierto. El 80% de la gente pasa por ahí. Y es ampliar el aparcamiento, que estaría al lado, derribando esa carcasa inclinada, que así se acordó cuando se aprobó el plan general, y es ampliar el aparcamiento de 143 coches que hay ahora de 142 a 263. Porque hay días que aquello está lleno y bueno, en la medida de lo posible, si podemos, haremos este año. Y entonces hay abierta una partida en el presupuesto, en el capítulo 6, con 1.000 euros. Y si podemos, pues en el ejercicio pondremos el dinero necesario para poder hacer eso. Proposamen honen aldekoak aho batez onartzen da. Bosgarren puntua da, bizitokirako lur eremu hiritarraren 0,943 burutzapen unitatean xehetasun azterlana behin betiko onartzea. Proposamena da, behin betiko onartzea Gernika Lumoko hiri antolamenduaren plan orokorreko 0,943 etxe bizitzetako burutzapen unitatearen xehetasunen azterlana Maria Dolores Gutierrez Andreak sustatua. Gernika Lumoko alde horretan Pedro Lejalde 10ko jabeen erkidegoaren izenean eta ordezkaritzan. Arana San Sebastián arkitektoak idatzi dau proiektua. Erabaki hori Bizkaiko aldizkari ofizialean argitaratzea eta zuzenean eragiten dien jabei eta gainerako interesatuei bidezkoak diren errekurtsoak adierazirik jakinarazpena egitea. Eta hirigintza zerbitzua eman izanaren ziozko likidazioa egitea dagokien udal ordenantzak zehaztuta duenaren arabera. Hori da proposamena. Bueno, hori, hemen txorro burun da, Pedro Lejalde 10, hor dauz bloke bi, igogailurik ez teke, antxineko etzi dire, eta hori accesibilidade asuntuak ez du ez betetan. Da, leku batzutan da ja adine handiko personak, eta ostantzien ume txikizietek esan bai beste batzuk, eta arazoa dukin dugu ez, bai igogailua emintzeko. Da, hori, ja, lehenko irikintzako komisioan behitzu zen, teknikoek planifiko edo planti dugu, zelan zuzentzen dan hori, eta da, aldan neurri zen, horrek accesibilidade asuntua konpontzea. Proposamen honen aldekoak aho batez onartzen da.
Seigarren puntua, Jose Maria Urzelai Lazkano jaunak Elorria Invest SL-ren izenean eta ordezkaritzan Gernika Lumoko UR 042 bizitegi burutzapenerako unitatean hautemandako utzunen gaineko espediente administratiboaren baliogabetasun adierazpen eskabidea. Proposamena da, honen inguruen, espediente administratiboa baliogabetzeko egindaben eskaria tramitera ez onartzeko adierazpena egitea. Eskabide hori UR 042 bizitegirako burutzapen unitatearen urbanizazioan agertutako utzunen gainekoa da, eta Gernika Lumon aurkeztu zen 2016ko urtarrilaren 15ean. Ondorioz, ez onartzea 2015ko abenduaren 3ko alkatetzako dekretua gauzatzeko prozesua eteteko eskaera. Elorria Invest enpresari akordeo jakinaraztea. Hori da proposamena. Bueno, hori da errekagalien Idurgo egon zalekuen, han etxe bizitzak die eta gero urbanizazioan arazoak agertu dire. Esto es donde estaba Idurgo, las viviendas que se habían construido y la urbanización, que ya se hizo la cesión al ayuntamiento en su momento, que ha habido un desplazamiento, hubo un desplazamiento hace tiempo ya, y unas grietas. Entonces el ayuntamiento hizo un requerimiento a la empresa constructora y al arquitecto de esa obra. Entonces, bueno, la empresa pues ha dado muchas vueltas, ha hecho muchas cosas por ahí, y el arquitecto de esa obra nos dijo, dijo al ayuntamiento, respondió, diciendo que la obra no estaba hecha según proyecto. Y cuando se entregó al ayuntamiento esa obra, pero era un vicio oculto que está ahí, y luego las consecuencias han sido el desplazamiento y la grieta del vial que está allí, pegado a la ría. Entonces los de la empresa ahora dicen que nada, que les dejemos sin ese requerimiento, ¿no? Que nos retiremos. Pues es decir que no, que la empresa lo que vamos a hacer es reclamar hasta el último momento que aquello no dejó en condiciones, que el proyecto no lo ejecutó, el proyecto que se aprobó, que es lo que dice el arquitecto, por tanto que tiene que responder a las consecuencias generadas por esa mala obra o mal hecha, ¿no? Morida, Proposamen honen aldekoak aho batez onartzen. Gernika gogoratuz fundazioko udal ordezkaria izendatzea. Proposamena da Gernika gogoratuz fundazioaren udal ordezkari izateko Inigo Magunagoikoetxea Agirre jauna izendatzea. Proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak. Bueno, horrezan Gernika gogoratuz, bakizu urte asko daroa, jego tamar edo algo mal. Eta beran estatutuatan deko presidente muden da Gernikako alkatie, da hortik aparte, beste ordezkari bat, da hori ordezkari beti izan da kultura sailako arduradune. Da horregatxik da Inigo. Eskaerak eta galderak. Bai, galdera bateko gu, eta jakitzie San Juan Ibarrako tabernigaz epasedan bile ingeru edo sarratute daro zela ja. Bai, lenguari kontratu amaitxun jaken, eta oin barriro gabiz kontratazio maiz egeitzen, presente die lau enpresa edo lau presente die, da ja lehenengo sobrie, lehenengo gunien pasean aztien ikusi gendun, eta oin falta die beste bizek. Begoña, egon zan lehenengo gunien hor batzarrien, osoak berak badaki.
Bai, ez uniko aipatzie uste dugu lapurrat kontu zeuki dela horrekaz gauzakaz, jakine kontratuen noiz amaitzen dan, hori jakine dalako lapurrat aurreratzie ez egoteko zerbitzu bat emon barik eta ganerolako datatan eta borrek suposatzen da benagaz herrizentzako eta barriro hartuko da benantzako. Bueno, dana dela olako datatan beti goten da sarratute, oporrak hartzen da bez. Bai. Besterik ezer badao, ez? Bueno, beste barik. Bueno, urrengo plenoan eurretik izango da Gernikako 79. urteurrena bonbaketarena, eta antolatute egongo dire, bialduko jatzue, gaurdik aparte, konbidatute zauzet, danetara etorteko aldo zuenak. Vale? Bueno, beste barik, amaitxute emongo dugu.